Nakahuri hura kabala mi hasnat raj tin ring namar ka jing don ar kan hon ki nong song snong kata ka wai ka kan hon ka bakwa ba ka jing jet yau serdar kan long da ki nong song snong boro jong ka te ka snat raj om tang da ki khat nyokor bakwa da ka wai pat ka kan hon Executive jong Khasi Hills Autonomous District Council lingba ki executive member katau ba Denzel Archen ubari pej yakatanat ilaka baru ba Powell Soklat ubari pej yakatanat lan hakalai puai tari ulber arajar arpunriu kila pensyai baga jingkul mar kamdai tang hakabenta jingjet serdar henry wat hakabenta jingdi jakaru kumju Nakalyang uba Denzel haba pensyai yakisen jam baga council kala syemban penbej yakasensyar kadar hakate kasnat ulaong bala batha yaus iem ka hima khairim u Dr. Balajit Singh iem henry syem la syem khia satya kumta ka council hi kan syem yakisen jam ki bating persyayu lada syem khia ban wanra ka syongsok syongsngan hakish nong ki tha bat ki khon ki hajar ka hima ketu bajingkan menen ako ka nakalyang yung ba wading ng room kalong kajingalam bakla mo namar ba ya uhi ka adon gajing persya na gajong snong dong song tering ya gajing thung sorda ju bat ka ibu jing ujoru saka district council te gajing betha jongi district council hi menen ban pelong kador ba pelun kalong ba nikwa banwan saka song tering ba ngin penbana jing notification jong ki isi jongi ki blak pelat namar ka adon gajing ide pathar ya ki jakara Jaga mo te andre ini brio ni ba wording ng rom la ban shit ipat ba ban persya jiwan jungi mabli the sti kari gaji shifting yo kibat ba kitip ya kata jiwan pembet yo kata council jungi te abai dei bagani kam bagani kapus bibat ini ba wording kum taw sorda ya kani ru kumo mene kadon ga di bersya mo kurang gaji ujor ti kumuan sukan ini gedung ujor yang sakut hang ni hapo council bagian hapo sim kairim ti masukan dia pangkal fax mo yang gini ki jingja nomor kadang sa kajing bisa yung sim kairim ti Andre kajing dia jong i kajing sa kajing election mapulong i klasa challenge sebentar kada kulong ba Mencuahi ke Meghalaya High Court akan yang kes WPC 327/2018 mo si Akum Dingdo versus KCDC. Haning order ke bah nyo khat arja khapra. Haning kelakan syai baga jingjit ya usoda snat rat. Jong kani jong katendring. Kindai bet dikipat ba. Mo kini dikipat ba. Di sedang berhenti, sebab khas dan sini. Di hapok khairim agru ajar pusat, hak section 19, yang kata kajui kala mention bah piliki kasih adol kibla manjid, yau saudara senarai, but ki di kidong sak senong berpura. Di kerana ke isi order jengiru, ke bah katway menai benriu ajar pusat. Hata isi order kami nama rawan kisi komplain by day begini. But hata isi order tidak thok syai ba ya kan ni ke election kan ya kat kum section kat kendai. Mo jom kharim ai arja usa. Ti iba Warrington kum cai sordaru house nam arja kat kendai. Mo iru job election nagajing jet jom kini ki padba jom kasnam jong ni ka soda snat o jong snat rat ndrik mo re ka ba phala kalong hau arjar apusan mo hau buna banyo ka jingjit ya ini ba wording nongrum kini election ke bolong ka ba pelong mo dak tai menteri nongbri bo lingdo nongbri ajing tha du sim jong khairim kalong ba kijit tangi khat nyukur kabam ngamtip kumno kami kata karon kajing ong bakawan ang tako order daw yung ba yung deputy CM ti Henry kata ko order kami syua ka khairim ak tidak kami khairim ak hadin temu kata ko order kaya ti yamla sutu kumno kata ka jibus kam na kalyang CM kawan
ba jing ai sanat golong tang sisni hadin jong ka election ba jilu ti tam kata radang ka jing bisa ba kata sni jing punya do bang fi kapo juja menum por soda ka snap ring ba ki menteri nombri bo lingdo nombri ki bawan ban punya election di bros kata belum mensua kapakas kelong bakra karak kelem bisile ti menta menen ki ong ba ha ngai so media ki ong ba karon ka hason joki karon ka jing suk jing sang ka ba phala ba menen menstep kami ka jing hura ka ba katuk ti hang udur karon ka jing suk suk sang jing mela so thu tang ba ye kani bro ka jing hura hati ka snong de si mo ka ini ab ya kara du sim umlem no hari hajing snow jonga kani ka jing le thumur jong usim ka himai kherem ka wala kala wara ya ka jing hura hababun ki snong ki bahap po put sta ka himai kherem mo ti ka council ni skwa kan tu ba kimdei ban sa ilam bakala ha ki khwan man to singa mo but ka this council kanomi orai ya ka hok ba we kan ya da ba pun scam ya ka hok yung ba di ba PNC kala mo yu te ko order ka di hau ka di order ba review bana kharwe ajar sa bang tai om ta kini khan kur ki bla jet ke hai ko mo him ne ba nado menswa nado do ki jong si akom ding do proses ki si bla ong ba ya ka snap right ring di benjit usor da mo di benjit da ki ba mo ka khairim ang ru kaya inline bat kata ka judgment tiga jing khala kalong ba beli kami ne ko order belum ni ti handai bat da kami ru kalayak hi ba so nong rim ba ngimla su thu menta balai ba ka jing jit jong iru kiat dita khan nyukur no tama ka election jong iru tama kalanga kalong bit hak Saturday pemenasong election Monday la jit but Tuesday la yo sanat ngau sim fikir ini dikerki hatu ki por dalam election bagi dikeli hot ngin sa pan jimen sa ngina isu hi ka we ka seti dengan yang jumi ru mo nomor ba fi sim khairim abang ni ong man tolong ni ki dobar pulun ni iban kitkia mantel akam ni gini ginong nilam snong di ba mi hila apa skam ti menta ya ben ya ka shop ya ka songskan ya ka mo loan order jumlah para menta singin ni kamla su balik ni kamram jong ni mo kata kini orang ba ke ga jing seperti ki bingwan mani stay mo ti kata de ke we ga jingkeli ba mi kwa ban tip ni nomor baพี่มันตาki ki hima ni ong mingin wan kia pediang subah mai ni ya kemen ni oh ki man ta ngam tip bali hadu kan ni kiti yo kimi ki ti kijing ujor persya dia uni sordal kam kut tang ha ki kita ki ino ki election bagi ong man election ke bolong ke bom ya ke bom dekat komiti disto kibun ba kidan gilan election gombong iba pu kata kidan ne kijing ong ba kiba persya kisha be kimsha masong dorbar ki kan ko complain niru ke kinde ki mukut rumah ni persya yu ni sordar mentar ki labun ba bat nagaliang jong simu kalang gajing sursi ba kini kis habala file hante lu kimya ke ki panspanpor taru panpor ki ahdu arbanai da panpor biang haru saubanai im modon gajing dili mo ka intentional dili kada yu ngim la atip de garan intentional dili bat perslam bat hakani kunti blada bru do pri glami hanu tu blada glami media nagalian turing baile chau sim khairim hantul gajing susi kemli kebala akhra nomor ba nagalian jongar nglai da timeline ngong ba absen dari pendap no ni kam ma su delay hai hatu sngiru khamya kiong man ata sukos
Ti Andre nakaliang yung gitu gibawan ba kibaut sisen ti gitu di om ngala kayu ai syukur si ngili hiring ngila. Ti Andre ba beli ba ai diri sendiri ti. Ti ni nong tang ni ko. Ba ka council hi kan sim kan ti ba ha ba dei but musim kharim. Ra umla ban ai ka bisar ka ba hok ki snong ki ba po jing pet ba ka jing kni jum. Ta. Ila anti gibun ka kungai. Jing sepet na mari ha bagi isu syukur standing han sim kiyo mun gila kanti but ni sepet din ke ini ne tambah lada kalong sa ni ti han sim kanti na marala kiyo ki hop ki pa ba ki beri nyo hop ki kalau bagi susi ini Uba puwel soklat uloong, bakasnat right ring kapan Kenya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Araja Arpuway, hakabala ay jaka klam kajing tip ka Executive Committee jong ka Council. Syo uba puwel ulapan pau, baka don halendan, habaya ka dorbar pelun ka bala bu panlong ha ka laipuy tarik luber Araja Arpunrio, penban, la penlong ha ka laipo tarik luber Araja Arpunrio ka baka dosay, bakim kwa yakibana Council, ban wan penbej. Kabede barka jing tha nagli council lemba ju sim kai ma kare mo ban tha ya ki bakrau jong garaj no krem namar baka sat ra teden ka ha apa karaj no krem ban lum ya ka roba pulun baro kin song shrong mata kasi klai ko terik ulibar arajar arpun riu ban pensai ya si ki bubun ki kam tam e kai bedai barka ka jaka kapital ni ka kendaurat dan ta ya po tending bar kisnang ki bojan ki ba po ka sat tending kadau kalong ba kay katkum ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration Land Act Araja Arpuway ka kandon ka bakandai way ketika ay kala krosai ba shua bagi yaki jakarai ni kirai lan bakin ay kini brio ki sodar kisim ki demanio jingbet shua Executive Committee Jogja District Council kini ka ay kalaya intalasan sinam tending syamba ki bebun ki hima kirat kimburom ya kini ki kendon ni ki anjo ka District Council kamtam akta kisna ra tending ka bagiti boro kadon ka jingya di jaka ka bajur bah kadon lu ka jing skut jing sim jaka na kelang ki tarba prepare jaka sorta tiha bakala don ka bakum kata ngila ai ka jing tho la pemir fen ngi kata kam sange tini kwa banyak kedu mahmat tang bat kini lam snong am bak ni lam hande baki pai bak nang baki pai bar kentip ba ka District Council la shna ya ka ai bi ki jaka ra di kendora mla ban su ai kan dia jibet nak leng juga ka District Council tingi ko amat pensya ya katakan ba khmat dong kini lam snong khmat mu di pai ba te balai gila tha yu si ba un tha iki ba khrau ju man lum yang di ba mangitip ke malong i em ya kan tan usodar de kasna ra tenring na ko por ba ji u ladan lupa ka jing persya ka bejur no kadang lu kejing ujor sekali ka Council ni nyitip pada lemu kan mi be yura ko bakal min nyen tende ki male ikata kila ai daman pada dawan mapi kala ban mi kalau anu dah dai ka ka bakila lumaki ka bakila lumaki kalau pumat kuptu kumalami hakimita ni smusi nak lang ka Council bakin mi ki ba kum kitu ha kisnong ki tha ko jungi te kedi ka dia ti ka sta support ni kalau ko ba ki babun nas puni pitang ki atli gini ki ujor ki bala de ki bri ki mana kata kata ki babun ba ki ujor pun ni te kedi temu jungi kalau pengen percaya katakan tendai ke makapauhi i kumba nakaliang jong usi jong kai makherim bat yu soda snap bat ring ikma tidak plan lupa kenang ba mengingat lang ka konsegi ni mele chite karpi ka dorbar kalau menin kasni kalau kasni la si ble ke mana pai ba ka si ble min miet ka ba om ju jam nam no kat kum ka je thu yu jing song pai chi pun la kerki ba ka jing mi ju keturu kala pelong ni bang ha sangi no ban de stai mo ba ka do ka jing tu ban usha ni te ka ka jing tiang jong ka usim kai makherim jong soda ka sna ra tering manginwan mangi na kaleng jong sebal pun saya ne ka ante ka an ke bala menjure de ka jing dorbar bat ka bala don ru ka keset jong ka sokan maklia hakane ka an la angru mo kabla kimila ki don sibun ki bakila a jaka sikna se kam pel a ki ruchimet unta teter la angru ba katkom ka ni ka proviso joka section 96 jong ka ni ka an kindo long ba ki hima kani ki ra ki diban bu man mangkar pangru ki jaka ra mo nagamta ban a jaka ki long yung sam ki beduk
kiba senai mo kiba kot bor ban tik jaka kemudian pisah ban tik jaka kenang baki longi yang samji kiba duk kiba bam kot bor masih kili mas na ban ajar ne ya kani msuna le pembani kiba bun ki jaka kiba hakata lap le ngam tiup su pi prasewa ba kan pu akar ka jaka mde bu ai la di de piswa ba ka ya ka muritri ya ka jing yo lum pisah ka than dikira dikima ka beri ba kendo sa utai jaka ngai bakadon ka ke helendet juga ni ka jing persang juga yung sim kai makerim kum juru jongka sna ba tendeng sodar ban khang persang ni bangin sitai tengi sutu ru mau kembelong ba dan sel kum kata ka usoda berasa je akibat ba kum ka kerim at penman kami kesat kesan tu ko ma ban jitin kan yukur hakajak beri kasih kejungi kam tan kata ka mau man sensar ya ka song kata tan lagi kat tu dikikot ya sikala bano hakipor ko butsua wa dang ya duna ki ko dun dak lam ni mentah kan kan ni imah dekat cuk teh ka bangi sarong dia kajing sejap ba arin dia bakal rikasi jungi na lagi por ko butsua le kayo na makata kajing sejap ba ka ailat ki ba bagi dia sementah ki dorbar kajing dia diki nginap senang jungi kumnu kan ni kan ka spasem ko mentah kadang mi kata bang mandi dia dia yang senang tanda ki kan nyukor ni le kendo ya ki bu ki hapo ra tendeng ki ong ba hakikam sang kam thau baro kena senang jong kara teni kesem ta la kalau kam ya briu mo abriu senyang senang pamlak simit ki dan benta ban ai kamar haki man la ki kam ki pai ba baro ki dan benta ne kumno ta ban dia utos dan kam tanda ki kan nyukor kamar kadang kajing knyon ban kadang yuroi ikipai ba nak sosno ke mungkin dia kena ke bakal desa konsep ka yuroi ke bosno ngaka ban kli saudara ni yuroi makine yuroi mangine kumno se ki we pat ki kod pai ba ke song na tan ring kimyo benta yuroi ka hok ko jung ki ne ban dia saudara pai tan tek nangas ba kan ni ka ke bang yimla ban priang inginget ba kembal ong iya milaka baka us iem di kamera office us iem kamera ke deploy kata ke jung token kenang bakan wan pak sesi ke jing sok san hakateka kan ba teka snak ba tante kat kum ki ni ki jing ujor ke babon hi i ba ka pa kum ta tele se pila punya kendu hi ki pa ba nu sosang dapat tendeng ba ban keli kat lo ke cakala dia ngam tiap laki pa ba ken tiap ni mi kata nambar ba hakador bar mujuan ra kan no ke cakala dia seki tanat kam pe kat no ke pisah layo le sekian biat ku kata ngam tik pa ba ken dia tenlei hi ni klap ta pilang ban wa dia kata mo kan keluar kata ka senong karai kala yo ba khnang ba ki pa ba nak sakit tip ke ni ting syok jung jor kim da tho than ka tai tai jung kam syok jung jor ba kala do ke jung di tai tai cakap ni ko mong ya kara hang ni ba ya kata ka alienation of land nanti ka jing tu no ka jing tu ai ke cakap jung pa ba wada po assembly la keranya kan ni perkat ka kendo ka siap ka jung ka sesuatu ka jung hima ha punya tu keluar dak assembly nama kalau siapa pala tinggi ne kan ni dengan tim bersekata kami ke lantas pat mangin dem sya ke jaka jigi bagne skino bai rimen hanya kari ke jungi na umde bakal skino ne le sekta ki hesma kat baki pat baki baduk ki besuk bat kimran wat ngi jaka chen kat besni nganya tunya pi baki dom ki snong ki baki pat ba kreyo ka skim PMAY ka skim yu baduk ta ka ai na ka sokar India ne kimran ta jaka besna tu mlong se ban ai kini kaba man adi ki klor ceki tanak cekam ba pel skasi company ba pel pat la man ka ba ngim khang ong bang ngim la ngim de man ni de ban yo ke usina ne khang bang nak lang jongi kan kum kan angi ban pet ke hanor kom ki ai kan bu sakit khang bang ngir un ngin tip ke cancel ka ki ni cekam ba ki shiruk areas ki ba pa po ke pe ki jo ka desu ngin ban tip ke mong ba ki sim ki ma ken le ka ba man bat ka dan ka an dia mengisyong ini ka ala da pedang dekat sosok bobot bakari pojam kala pedang ini dekat tinggi kwa bakis im ki makin piang ya kata tentang ka an juga la disekonsel ka ba khangla yo sorar senar raj lagi ki raj makin ai ke jingak kum jungi aka kendon ka balai juga sanan ka balai di usim de kai ba kherim lalu ka ba ko ba wording oi ka teng bujap kum sorar senar dan ka kendon ka balai ka kasanat kalau ong ba sodar dan bor halu ka kenda siap ani ki marpo kenda kata ka ban kong hasam ajar ko barak tu ka election ka ba dia uru ka ba ya be hasan ajar sanu ka dan kata ka kenda ba sodar nan rai dan bor halu ka kenda siap anta ka aru ka khairi mak lasnahi de hima
bagi ka election pala penyai ka belum percaya ka ai kumno ka himak snahi ka ai ka pen ken hi ka ai de kala belum sih kata na takada ngaso ya hap ong i yem ka jungi bang yan hap le ye jadi iya me ki buat hima jaga kadem kanang ba kini ki kira mi su na bu ka kira mi ke je keluar la ka ya hi ke ka bang je tang ka khat nyokor yo sara kabut kan muat su ke song sanya po tapi kan ningi ki kwa ba kan wan ke song sanya te song ka thau mo ki ba ki kwa hi kata kan re ka long kum ni la usi mum su ka kabut kan wan ke ting ya ka kharau ka song sanya Habatin, pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka Sharp Plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Sharp Plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya